Hey guys, reka uyu munsi wa none turebere hamwe abasitari bagiye bakora bumwe mu bukwe rwose bwiza kandi bushimishije. Uyu munsi wa none turi buhere kuri Mugisha Gilbert aka Barafinda, rutahizamu w'ikipe ya APR FC ikinira hano mu Rwanda. Yakoze ubukwe ku cyumweru, ubukwe yabukoranye n'uwitwa Mpinganzima Josephine. Mpinganzima Josephine niwe madamu wa Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda. Bakoreye rwose ubukwe hano mu mujyi wa Kigali, ubwo ikipe ya APR yari yagiye gukina mu Misiri n'ikipe ya Pyramide. Uyu Mugisha Gilbert we ntabwo yigeze aba yajyana n'ikipe ye kubera ko Mugisha Gilbert yari afite ubukwe, yari ari mu myiteguro yo kuba yakorana ubukwe n'umutambukanyi we Mpinganzima Josephine. Uyu Mugisha Gilbert ni umwe mu bahungu rwose bagiye bagaragaza ko bashoboye kandi bagaragaza yuko ari bamwe mu bantu bashobora kuba ku mupira rwose barebaho bazi guconga ruhago, kuko ubukwe bwe bwatashywe na bamwe mu byamamare, noneho byiyongereho bwaje kuba bamwe mu bantu batashye ubu bukwe bwa Mugisha Gilbert aka Barafinda. Harimo rwose na Mubaraka Muganga, Afande General Mubaraka Muganga, nawe ni umwe mu bantu bari bitabiriye ubukwe. Ahangaha murimo murabona ahangaha Mugisha Gilbert uburyo ni umwe mu bantu bakoze mu kaboko rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Murabona yuko yamusuhuje mu cyubahiro cyinshi cyane yubitse umutwe. Ahangaha turi bugaruke ku bukwe nanone bwa Biramahire Abedy. Biramahire Abedy muramuzi, ni umwe mu bakinnyi beza cyane bakinnye muri sezo yashize mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi babaye itara, rwose baba abakinnyi bakomeye hano muri Rayon Sport, kuko yakinnyemo igihe gitoya ariko yakoze byinshi mu gihe gitoya n'ubundi yamaze muri Rayon Sport. Biramahire Abedy nawe yaje kuba akora ubukwe, abukorana n'umukobwa mwiza cyane witwa Vanessa Kagame. Uyu Vanessa Kagame rwose niwe mugore wa Biramahire Abedy, kuko urabona Biramahire Abedy ahangaha yari ari mu bihe byiza, ari mu bihe byiza bye rwose muri Rayon Sport. Ahangaha yaratsindaga, arimo atsinda byahatara umuhisi n'umugenzi. Uyu nguyu niwe Biramahire Abedy. Noneho murabona yakoze ubukwe n'umusatsi yari yawogoshesheje akuraho umutwe, akuraho umusatsi. Uyu ni Biramahire Abedy ari kumwe na ba Bulldog rwose. Ahangaha baba bagiye kwenjoyinga ahantu, bagiye kwinywera agacupa kabo bameze neza cyane. Biramahire Abedy ni umwe mu bakinnyi ubu ngubu. Uyu Biramahire Abedy hano murabona ahangaha umunsi shampiyona y'u Rwanda yarangiraga batanga igihembo cy'umukinnyi witwaye neza. Biramahire Abedy yaciye amarenga, uyu nguyu niwe mutambukanyi we waje kuba yamufatira igihembo, ubwo yazaga kumufatira igihembo rwose ku mukinnyi wari waritwaye neza. Yaraje aba we yagifata, aza kuba yaza kugifatira Biramahire Abedy. uwo nguwo niwe baje kuba biyemeza kuba barushingana, bakubuza kuba bakorana ubu. Uyu munsi twabateguriye amwe mu mafoto rwose, mu mafoto y'abasitari bagiye bakora ubukwe bwiza, bagenda bakora ubukwe bushimishije. Ubu ngubu bibanira n'abakunzi babo nta kibazo, bibanira n'imiryango yabo. Aurore Kayibanda, uyu nawe ni Aurore Kayibanda, yaje kuba yashakana n'umugabo we witwa Gatera Jackie Gatera. Aurore Kayibanda nawe muramuzi, yaje kuba aba Miss Rwanda wa 2012 rwose, yabaye Miss Rwanda ya 2012. aho Biramahire Abedy ahangaha rwose yari ari mu ikipe ya Rayon Sport. Aurore Kayibanda uyu nguyu niwe mugabo we, baje kuba bashingana urugo rwe. Noneho tugaruka ahangaha kuri Kizigenza Knowless Butera, tugaruke no kuri Clement, bose hamwe ari bo ba nyiri umushinga wo muri Kina Music, label ya Kina Music. Abantu batazi Kina Music rwose muzarebe indirimbo zisohokamo za Platini n'indirimbo za Neri Ngabo zisohoka muri studio y'uyu mugabo Ishimwe Clement, ariwe mugabo wa Knowless, Kabebe Knowless. Aba nabo baje kuba nabo bakora ubukwe bwiza cyane, bakora ubukwe bw'agatangaza, bakora ubukwe bw'akataraboneka. Ubwo bakoraga ubukwe babukoreye mu karere ka Bugesera. Ubukwe bwabo barabuhisha ariko birangira abantu babumenye. Uyu ni Aurore Kayibanda. Aurore Kayibanda rero ni Miss wabaye Miss wa 2012 w'u Rwanda.
uyu nawe ni umumisi uyu nawe yabaye Miss y'u Rwanda 2022 no 2022 2020 uyu nawe yaje kuba aba Miss, nawe yaje kuba yakora ubukwe bw'agatangaza, akora ubukwe buhenze. Aha ngaha turi bugaruka aha ngaha kuri Kizigenza Safi Madiba. Safi Madiba ni umwe mu bantu bakoze nabo ubukwe, ariko Safi Madiba yagiye avugwa mu rukundo n'abakobwa benshi cyane, kuko muribuka ko n'uriya Knowless umugore wa Ishimwe Clement, Knowless Butera nawe bigeze kuba bavugana mu rukundo. Safi Madiba ubu ngubu amakuru arimo kunugwanugwa, arimo kuvuga ko uyu mukobwa murimo murabonana hano mu ifoto ko nawe bashobora kuba rwose bari kumwe mu rukundo, kuko barimo bagenda bavuga yuko ashobora rwose kuba yaraje kuba yamwihebera akaba yamugira umuntu we. Gusa nawe ikibazo yagiye agira abantu bose bagiye bakundana, nta muntu n'umwe bajya batandukana byibura wenda babyaranye akana. Safi Madiba ari aho ngaho nta mwana, kuko abantu bose bagenda bakundana ntabwo bajya batandukana byibura wenda babyaranye. Gusa ariko Safi Madiba uyu niwe Judithe bakorana ubukwe barabana mu nzu, babana muri Canada, ariko igihe kiza kurangira Safi Madiba we baratandukana, bakora divorce. Safi Madiba aragaruka, ariko uyu Judithe yaje kuba yashakana n'undi mugabo w'umuzungu, baza kuba babyarana abana. Kora subscribe hasi gahunda ukore no kunzogera, turushaho kubana mu bindi biganiro biri buze kuba byakurikira nk'uko bisanzwe. Ni Toso de Baba, ciao naho utaha mu bindi biganiro.